Assalamu alaikum. Bugun Qrimishg'alning 1104 kuni ketmekte efirde zaman studiyada Shavkat Namatullayeva çalışa. 2 ay apiste yada 100 milyon grivna miqdarında pey bermeli. Ukrayna fiskal xizmetining yol başçısı Roman Nasirovga mahkeme 4 kun degende apsке alınuvunен bağlı qarar çıkardı. Kiyevning Solominsk rayon mahkemesinin oturuşu aman-aman taң atqancha devam etdi. Ratlıq kunleri mahkeme öyle qarar çıkarıp olamagan edi. Sonra şeklengen mahkeme binası terk etmemesi için falciler binanı Qırşavға alып, gecesinden narazılıq keçirdiler. Xabarcılıqqa qarşı prokuratura Roman Nasirovni işini öz menfaatında kullanıp, devletke taxminen 2 milyard grivna miqdarında zarar ketirmekte qabatlay. Mahkeme devamında Nasirovning Ukraina vatandaşlığının beraber Buyuk Britaniya ve Macaristan vatandaşlığı bar olğanı belli oldu. Xabarcılıqqa qarşı prokuratura qararının butunley olmasa da memnun. Nasirovning qo'rshalayjilari şikayet bereceklerini bildirdiler. Клопотання задовольнити частково. Апске алынувнен бағлы мұражатны тек бір қысмы қанатлендірілі. Шекленген Насиров Роман Николаевичке низбетен 60 күн девамында апске алынувнен бағлы усул қоллана. Апске алынув мұддеті мартынан 2-сінде 23:50 даққа кечкенде башлады. Қарар апрелінің 30-ында күчіні жояжақтыр. Шекленген яда дегер инсанлар о апстен чықмасы үшін 100 миллион гривна миқдарында махкеме сабына пей кечіре білелер. Михайловича 3.03.89 року народження, запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою 23 години 50 хвилин 30.04.2017 року. В цілому ми задоволені рішенням суду. Mahkeme qararının memnunmuz. Qadı olğan tölekelerge doğru qiymet kesti. Biz bergen izbatlarını kozogine aldı. Biz talap etken hapiste tutup usulunu belgiledi. Mahkeme şeklenuvge de doğru qiymet kesip, onu kanuni gibi tanıdı. 100 milyon grivna miqdarında belgilengen pey meselesini biz da oğrenip, ona karşı şikayet berecekmiz. Çünkü belli de gel. Nasirov ona yüklengen mecburiyetlerini yerine getirecek mi, yok mu? Саме застави в такому розмірі, як 100 мільйонів, ми вивчатимемо це питання. Звичайно, ми не задоволені, оскільки ми вважаємо, Qararını qanunsuz gibi tanıyımız. Biz öz pozisiyamızda Ukrayna mahkemelerinde, sonra ise Avropa İnsan Hakları Mahkemesinde qorchalamağa devam edecekmiz. Nasirov'de bu kolimde para olğanına şübhem var. Çünkü o olğan paralarını beyannamege kirsetdi. Bizde şikayet bermege 5 günümüz var. Оскільки всі свої кошти отримують. 14 araba butunli 6-sı qisminen yanğan Ahmedjet'te Gres kasabasında yanğın yüz bergen. Bu haqta MЧС xizmeti haber etayanda parkovkada yanğın başlagan. Yanğıcılar kelgenine kadar 14 araba butunli yanı bitken. Yanğıcılar bildirgenine göre yanğın arabalar turgan yerde quru ot yanğaninen başlagan. Qırımda ballar ızın almadan futbol oynağanları için hukuksuz miting teşkil etkinmekte qabatlandı. Kefe mektebinin müdiri futbol oynağan osmurlarını quvmaq için polis xadimlerini çağırgan. Müdir onlarını şehir memuriyetinden izin almadan mitingde iştirak etmeleri için qabatlay. Ne için mektep yardım etmedi? Ne için mektep bizim territoriyamızda kimse yürüp ciştirilganına iddia bulunmadı? Yani bu territoriyani temizlemege mümkün, bundan son isyanda oynamağa olmay. Ben aklı değilim mi? Aklım. Mına tünevin balalar hazırlanaydı, fotoresimler var. Bu vaziyette şimdi siz aklı değilsiz. Ahmedjet'te Qırım-Tatar nağış sergisi açıldı. Franko adına kitapxanede 200'den ziyade Qırım-Tatar üslubunda yapılgan nağış işleri taqdim etildi. İşlerinin muallifleri FGR icadi birleşmenin talebeleri. Olar belli nağışçılar Halide Kipchakova ve Venera Kurmayeva reberliginde çalışalar. Olar 6 yıl devamında öz kurslarında 200'den ziyade usta hazırlagan. Sergini martın sonuna kadar ziyaret etmek mümkün olacak. Оларның көздері яна, олар огренмеге істейлер. Оларның ана-бабасы диплом кетір деп, бізге кетірмеділер. Олар огренелер, оның үшін көздері яна. Бұл бізні илхамландыра. Сен сызмаға нағыш етмеге башлағаныңа бірінші sevgi duygularынан қиясламақ мүмкіндір. Бұл пек güzel duygular, пек бақытлы оласың. Необыкновенное ощущение счастья и возвышенных чувств.
Ахмеджетте Несил адлы бала ойын тақымының концерт олып кечті. О тақым тізілгеннің училығына бағышланған. Несілде ойынжы Эрнест Пыртыхов елбасшылық япа концерт салоны рық-марық толы еді. Мои впечатления, организация Концерт яқшы севиеде тешкіл етілді. Эрнест ағаға машаллаху, әрбір бала үшін күреші, әрбіріні гүзел тербиелі. Репетициялар әркун кече десем яңлышмам. Балаларына пек яқшы азырлады. Он готовил детей очень хорошо. Менің балам Эрнест Мустафаевичке қатнай. Біз оны пек севеміз. Эрнест Мустафаевич, сау болыңыз, япқаныңызға. Сізге чоқ саулық. Да, yüksek seviyelерге çıkmak dileyimiz. Ana babalarga ve ballarga onlarla beraber öyle bir şen konsertimiz geçti. Ve nasıl istedim öyle de geçti. Yaxşı duygularla pek meraklı ve ben işte kederlenmeyeyim. Böyle halkım var, böyle istidatlı ballarımız var. Ben pek gururlanan bizim halkımızla ve ileride görüşerek. Çok sağ olun geldiğiniz için. Бұл саат қазір олған соңки хаберіміз едепіңізге қайырлы күнлер тілейім. Дайыма атырылы олыңыз невбетекі яйларымызға қадар көрішкенже сауықнен қалыңыз.